Somere bwitu Ankole media kandi online TV twakutangira rugundo mu rundi tumazira kira tutakwija live kandi bizatwashara mu kwija live kandi kureteraho mweshongozi w'amana ko bakozere bikodo mu Western twakutangirira uriyo ndiyo tuginashonga nakushemera no mangu hato katsigirira kajonka radio njo twanturura twetachi kureba hona ati nija ubuzira urumosto mwaka hona gushire kurika barongo nebare kushawa nebare kushabira ranga ni murunzi ugaherero kandi yo mwigare ati ndanarongo tukura masika aternaro gakumange yongero bahangwe mazima ruhanga kachikora amina ebire bino bitambuzo ota covid kutwarize tanko mweshongozi imyaka ebireje itumaze gutinjira imyaka ebiri yonka covid ekampereza time kwandika music kweshongora even nangwa nebyeshongore birinke bikwasereyo yona kabishobozo mu covid so mwente kuberire temberire kampa chance naraba kandi chindi kama yampera muno mugisha yapereza abana babiri babishiti Diana na Daniela barunchi namata mazima ni bari imbare wa status sawa kuba banje meserize nkunkuronde okay ngari mangu naja kazire nawe naza kukura takonkano shawe kanga jaka kizara umwana umwe baby boy akuche nakuriche yo bambe basera kucibahire time na pen patch na patch rampodi Echa shongore chawe kisinjire kukwata yo kachikora na producer audio ikakorwa la ubeniti nacheta rukundo ya Yesu ikakorwa la ubeniti video ya korwa Titus Tizi aba Volt Films so project ukagikorera muri Mbararongo ukacyandikira eche shongore echo abantu ninjana bakimanye n'ikishongoro cya Thumbs kiriyo muzaburi so ukagaruka muzaburi hayi muko tureba abandi abeshongezi bakora konkana bwete bujye mwe nakigaruka mukiraba so nchimayisa ngo nabwe kiriho favor kunkashika twahirukiro ryo musacura kabwe kino tubuzabuza nizike yawe nyine no eshongore nyowe ni nyeshongora kugira hambira nimka ndiyo muravera kundi mke ndiyo murava niza kushongora shongoro cyarabu nimka nyino bujuruzi range byankorire I will sing gospel so nyo ni nyeshongora buri kimwe so abatura abarunji oguno mweshongozi wanyu kandi twashara mukumbaretera nangwa tukamanya no bwire buringwa no mweshongozi w'amani kurwo mu Western Uganda kandi akagitaho ne cha radio kagiza mujyaro kagabo gyo wajana yes radio ngombo rumo gwanje basically yes akuba katandike ibintu bya radio pereze kushoma 2012 na top radio awazi yange kandi imyaka 19 kandi twekecho tureta kuchimanya bamwe twaba hat konka nakora munonga radio kandi hashaje nakora ni digital na radio ya manu mu Western Uganda ndayifika kutambura leta iyo kuzabarongo kanushangu tujyangwe jane kabiri nunji okano yo kachimanyaho kare ningo kija wachimanya bamaze kutabara kachimanya ndakagizire nanda actually nje basa kurika ngafani ngokanga chimanya ndakagizire because katandika nukushaba nukweshonga tukamanyenda barongo so kunagizirenda namangu ne yabarongo yonata narunda amazina donc andonzera gabojo kama yampa agabishye namwita egane ndisho namwita Ethan ndakagire nante nento in fact ngani ntina no mwirwara bwa covid waro kuchebeza ahabwa covid kanyowe na gambrenda yanje nyina abana babiri Egani and Ethan natambara enda kuyashiza meza atanu nangwa kunaheza nashanko abergaho nazo umusikani kandi ndiga radio hansi ya radio yitwa Roskana nyabitanze nazamo surprisingly umushaka kananja torache bizeho ntapana ati no chimango ina abana babiri ndamda twakinte nabachata nabishe so amazina nugo ganshazire achimanya ngunye nabana babiri so I was so happy ukachirota ukashabira no just
ngaburo muri nye ninjenda nyenda za abana babiri. So I enjoying pregnancy yabo ngwenu ngenjoying abo kutuko basi na hati rukunde yo binirete kareka. So nkama yanyamba kandi tunakishirekana wargaye nangwa nabigamba after kunarize kubigamba abantu bajya ngo barongo tuba kubagamba bari umunda koka wajoti it's okay naja it's okay nyonka bashabara ranga yabampa ryagumza mu yabampa abana n'abazara urwakana uruntu basiye meza ashatu they are doing well nabishiki bakuru bamani mazima babo ni music okajitanduka bwire cye Eunice music katanduka kare music because I joined the Holy Spirit Fire Church in 2011 nazo mu kwaya so kanturu maskwaya nabamera simwe banora ababeshongozi ba Sande ba Peterson so nakuromo kwaya uboni ire ekiteka teko nijo mu rundu gumwe aganashoza kesho ngoro kanje konga nakashozo mu Ruganda haza abana bancharinginga already wagonwashekera mu Ruganda rkarufika konka ekesho ngoro cyarga mu praise cyakwate abantu tinyatwa kumana mukama wacu yaba praise webare kuja mukama webare wamatwabona amachachi gachi ya praise no praising and go kuzakampara no go kuzankanya yaba praise cyawe no kubecha akwati ndachikorire na video kuja ngo Ruganda rkari sirikari so kunari jiraho nagumani mpora ndikweshongora nyine audio zinyu ngatakora video since twagira mu lockdown nashoboza izoba nakora video yizoba izoba ryabarire ryawe mukama yamara kwigurorigirwawe teinori kurucinga teinori kubasa kucingo rwawe kirunje munonge cyo nanyimanye nakora savo yesigiye mukama nataho cyeshonguru cya Christmas cyo kweta Noel nataho tabaruka nataho rukundo nyine na collab na Jose eyiba kweta reba nije ne cya rukundo so you were versatile artist kugira ngo noise ba gospel ekiranga ari kwanije gutera nyo no hakwija kamiliyoni akajya kwishongore we will see so tori nkaba bakunda kushangore yaje tindi wa gospel niwe kiranyije ho bakweshongora hamuti nkogwe nije karebaho eshonga zawe inyuma ho mu mahoro zikabana ziri political tinguma wanda kuzigamba ho konka zigaziri political kandi uri kugamba ngo turabasibuze kubona cyenyine cyo wakubintu yenda kuruga mu government age. Yes, okay. My dad akaza umugisha bawe nkuru tuzarata takazara abana bashatu abana abojo bashatu nana umwisho abojo bashatu abo bagenda na president Museveni umugishaka barwana bahangura bakwatsa Uganda so kubarigireyo cyenda nena my two uncles bagenda na Frederick Marwa kurwana Rwanda my dad yago mu rutaro waka gumu wa Uganda koka cyenda ni na guru bakana barwanisa alsra kwen John history ninjimanya mu history government eki yakozire bamureta bakamureta yasiskire no kusiskara ngo babazibura kubareba so ikinabe nifana government kugira ngo terijukire abantu abo kugira ngo bagire kibaganyirwa mu mawe kuri yaferwa abana be bashatu morova abana bo bakurwandaga amahanga biri Uganda na Rwanda bagacungura monka government irabasize kurgaye kugira ngo yagireta yatuyamba nico nabiye nifa nabo twayehubo mu office gamba serikali muturonda nyona mawu turonde education yebe byare ma twaronda sente zane ma up to now byo nabifa nabo byo nabiye nifa nabo so tine kujya solo vinyoka shamu ajoterekana ndefishedisho kuyagira social media kuyaza ama radio ama TV nangwa bikagenda byashika n'umusuza heru bose n'aba BBC on Africa bakanteraho twabiganiraho so obana baba bari yabaferi karebaho abantu ngo barwo mu state house nibija UPDF n'amamotoka nebijwaro bija bakora statements zabo abo bagenda hija abandi bagenda batatu the end biceza bigaruka bigurayo tinyine cinda tunje twakushango rya hare gonkarangana ja kuyambana bikwa Omwigarire Eunice ajya YouTube kandi channel
channel yawe ya YouTube na arinitwe Eunice Omwigarire music wazaho music yanje ndakwenda kutaho Nalongo niza kuji editinga ninyongera haka Nalongo so twamushanga hawe kandi twaenda kugamba nabo bingi ngo nkandi cyakwa twamutaye sana tugambira history yenyine okuzagwa nozagwa itakarugirana zarwa kafunjo nyakishara igera kashara hata nukafunjo nyarobanga kacika mbara so ujye mwana we kivuga so nuwogwe kandi nawe no mubasereba bamwe abine kibekorireho abine gari zaba batakutegwa jura ibyo nebimukamagaba utwakurira mushije bibyo kota mugamba nurovana ndipasa yasheka amushija no wanje no wanje okay mwe bare kunonga takunda mahumbe tikina shonga mwe bare munonga kandi muza YouTube yembase kumfollowinga muboneho bingi kandi cyeshongoro cyane cyeshongoro cyamani mucyagire radio bagwe bakurikwe program ya wandi gitoni ni nkora na radio and digital program no bageta ebara kurgasha mpaka futasha 8 then na Saturday kurgasha 12 futasha 3 bageta koti yamaka okay good so nyoni nsibura tingumanyi wo ine cyo kwenda gambira abahagize bawe mumpagire ni Nkore mukoro by the wamabaga mumpereza amabaga bantumwe za Facebook liking page yanje arinitwe Eunice Omwigarire YouTube arinitwe Eunice Omwigarire music subscribe tufuna sente n'amatega n'amazima nicyo cyamani salut